Привет! Теперь с помощью приложения МТС Банк вы можете переводить деньги своим родным из России в Таджикистан по номеру телефона на карту Душанбе Сити. Am do'stim yo'q-ku? Tez biyo, men bo'g'anda poydosam-chi. Maylash poyda mesdan. Gabnes kitobchiton gandi interesli zo'r budas. Meydonlikda o'qirashma. Nagoyit, iltimos nagoyit, akajon iltimos nagoyit. Men xondosamda, qadobishim burada. Manam nima guftagi buda va o'qirashma Scarlett Nemirdagicha. Me baxshit. دیگه بابا خوندن نکن. این پنجمش کتابو من داخلشم بخون. داروخانه یاسین ام خواهان سلامتی شما